Skoro. Dobro, glede padanja, saznat ćemo pada li u trans od ljubavi prema svom djetetu i od cijelog tog lijepog očinstva i moj sljedeći gost, Ognjen Livada. Ognjene, dobrodošli, izvolite sjednice kraj Miljenka. Ognjene, vi ste inženjer šumarstva. Da. Otac? Otac Vilima u prvom mjesecu će ima 2 godine. Dobro, nisam rekla Miljenko, vi ste profesor povijesti i sociologije. Vi radite onda sada kad ste... Ne, sad sam na roditeljskom dopustu, a kad malo navrši već 14 mjeseci onda idem u školu. Vi ste trenutačno nezaposleni, Ognjene. Dobro, to znači da sad imate vremena za svoje dijete ili ste i prije? Ne, bio sam i na porodiljnom. A i vi ste odradili krasnu priču. Ja sam odradio, isto žena je odradila prvih 6 mjeseci. Zbog financijske situacije, ja sam onda preuzeo domaćinstvo. Dečki, pošto je to sad, žene i više zarađuju i... Osjećate li se sad nekako da vam izmiče tlo pod nogama? Mislim, ona klasična podjela, on lovi, a žena doji i kuha, to se sve gubi. Sa ženama ti se uvijek izmiče tlo pod nogama. A, to je lijepo. Meni je to čistina. Dakle, vi možete za sada sve osim dojenja i rađanja, jel? Mislite da ste nastigli? Pa nismo stigli sigurno, ne. Makar sam ja fizički probao kad je... Šta ste fizički probali? Kad je supruga bila trudna, onda sam ja fino pratio njen razvoj ovoga. Kak je ona rasla, onda je meni bilo super kad je ona mene na večer nazvala, kad sam ja bio negdje u gradu, joj daj donesi ćevape, rekao to. Po vama, Ognjene, vaša supruga ne voli baš puno jesti, jel? Ne, u biti, evo, to je meni jedina loša stvar tog roditeljstva, kada ostaješ doma sa djetetom, kuhanje. Ja volim kuhati, volio sam kuhati, ali sad svakodnevno kuhanje, jednostavno to je to, već mi je dosta, više ne znam, to je ono, mami sam se ja smijao kad je ona rekla, joj što da kuham sutra, ja bih rekao, mama, cool, easy, život je lijepo, sad već što kuhati, tako da meni se... Vaš Vilim kaže tata, cool, easy. Ne, Vilim, on sjedi isto pred frižiderom i on si zna, sam si već uzmet, tako da to je okej. Dobro, obojica ste blogeri, vi ste Miljenko tata od Formata, a vi ste iz Pera tate. Iz Pera tate. Koja je vaša specijalnost? Znam da ste se vi posebno za dojenačku dob specijalizirali, kad je beba jako mala, dijelili ste puno savjeta. Pa ne savjeta, samo sam iznosio svoja iskustva. Nemam ja kompetenciju reći neki savjeti. Čak učitajući te razne knjige pobijaju se različita mišljenja. Samo sam mogao iznesti svoje savjete prateći svog vlastitog klinca. Dobro, znači ne možemo baš ni slijepo vjerovati svim knjigama, dijete ne možemo samo staviti tako u neku ladicu pa... Naravno, nema nekakvog čarobnog upustva. Mada evo ga, danas je bilo jedno dobro upustvo, u biti Jurica je to rekao. To vam je. Rekao je, u biti treba ga gledati kao ravnopravnu osobu, od početka. Imati puno ljubavi kao prvi prema sebi. Da bi bio dobar otac, dobar roditelj, moraš biti dobra osoba sam sebi na kraju kraja. Sve se to manifestira. Ono što jesi prema njemu, ne? To je jedan odnos. Pa lijepo. Onoga što jesi. A imate li baš snage za svakodnevno to da to malo čudovište koje ne želi jesti gledate ko ravnu osobu? Pa sad sve ovisi, već ako ga gledaš kao čudovište, onda je to izazov i onda je to borba, ali ako ga gledaš kao jednog avanturista, jednog, evo, Indiana Jonesa, hvala vam, dobro. koje imaš kod sebe, onda to drugčije izgleda. Još pogotovo je super ako imaš partnera sa sobom, dakle neku super ženu, da se možete izmjenjivati. Pa moram baš imati super ženu. Pa dobro. Neki muškarci. Sad to sve rekao da imaš super žene, ženo i ti si meni super. Dobro, savjete, vi ste dijelili zanimljive savjete, odnosno imali ste svoja iskustva u nekim nemogućim situacijama. Što činiti u onim klasičnim situacijama, kako djetetu ukapati nos bez suvišnih zašto i bez puno dreke. Kako izvući sadržaj iz nosa kad je prehlađeno. Mislim, koji su vaši savjeti? Pa ne, nema tu... Znate kako djeca, čim im krenete sa nekakvom špricom prema nosu, naravno da se odmah prepadnu. To je uvijek stvar improvizacije u stvari. Dobro. Nema tu jednog savjeta, moraš to tako i tako. Kako je to kod vas bilo? Pa sve ovisi, evo, do 6. mjeseca sa nosom nismo imali nikakvih problema. Špricali bi mu nos, vadili iz nose, sve je bilo super. Bez usisavača, bez onog... Bez usisavača čak, sve je bilo svjesno. Nemojte se smijeti stvarno djecu, to sa usisavačom, kako se da je čok? Da, iskreno ne znam ni kako se zove, ali je super funkcija. I do 6. mjeseca je bilo sve super i onda odjednom mali se počeo trgat, ne. I šta sad? Probaš priču, radiš face. Koje face ste radili? Radiš
to je ta improvizacija. Radiš cijelo vrijeme nešto dok ne vidiš da nešto funkcionira. Te face nisu upalile i onda smo ga samo podigli. Dakle, uspravili smo ga i bilo je super. I on je prihvatio čistinu nosa. Da mu se ne cijedi to jako natrag u grlo. I super, ali onda je došlo do razdoblja, evo sad prije par mjeseci, da jednostavno opet nema šanse do nosa. Pa kako. I opet ta improvizacija. Već smo bili lagano ludi od toga kako mu priči. I ne znam, jednostavno mi je došlo, zamislio sam si da sam trener i da imam pred sobom jednog sportaša. To uopće nije muška spika, tipično, da. Nije, tipično žensko. Trener nogometaša. Nogometaša, to je neostvareni san. I jednostavno sam ga probao motivirati. Dakle, šmrkljići su nam bili, i bole su nam bili neprijatelj, protivnici. Idemo ih mi sad pobijediti. I ja sam uneo nekakav tu svoj trenerski duh da mu podigne moral. Idemo. Šta smo mu vikali? Rasturi šmrklje, rasturi šmrklje. Idemo, daj pet. Podignuo sam mu sa opuznanjem. Daj pet, super, ajde, idemo, sad ćemo, uvijek mu kažem što ćemo napraviti, da mu sam ne gurnem to u nos, sad ćemo izvaditi šmrke, može, šup, malo, ne previše, tako da... Sjajno, i on sudjeluje, da. Daj pet, i svako malo mi smo pet i mi smo uspjeli te šmrklje riješiti. Sjajno. I to je bilo sve super i onda uspjeli smo proći tu barijeru, s tim da evo, konkretno jučer imamo mali na privikavanju u vrtiću. Ajme, pa svi. Svi su, da. I bolestan je sad cijelo vrijeme mu šmrklji. Mislim da trener više neće igrati, morat ćete promijeniti nešto drugo. Igrača. Ne, dobro je, ulažemo puno u njega. Ali jučer recimo bila drugčija spika. Nije to bilo, dakle nije sad da uvijek ga moraš motivirati. Ne znam, prvo smo krenuli Medi, Autiću smo ušmrkavali nos, Medi, meni i onda njemu. Mogu vam reći samo Autićem nema nos. Aco, tvoja iskustva, jesi li malo isprepadan sad kad sve ovo slušaš? Kako mi sa šmrkljićima? Pa ne znam šta, morate priznati da mi je drago da si dovela čovjeka u 6. desetljeću i u 5. jer mi smo ipak stara škola, tako da na neki način držimo ravnopravnost u ovom slučaju. Nisam isprepadan, ali učim, moram priznati malo i od ovih dečkiju, ali šta znam, primjećujem da sam u nekim stvarima i tradicionalist, tako da, kad ih slušam, tako da, eto. Misliš ne bi ti to radio ili? Pa moguće, da, a moguće da bi na drugčiji način, tako da. Jurice, ti s obzirom da si nam tu najmudriji na početku zlatne dobi. Šta? Jesu ti djeca bila prehlađena, jesi ti bio trener Ti ne znaš za te probleme. Ja imam jednu dvojbu, pa možda mi tate od formata mogu pomoći ili gospodin od pera. Kod padanja djeteta. Uvijek ti padne na glavi kad si ti iza njega. Je li to tako čudno, neobično? Postoje kacige za djecu. Neki se, evo vidite, većina se smije. Tako je. Međutim, reci svoje iskustva. Meni ne bi bilo glupo djetetu na glavu staviti kacigu da se ne ozlijedi. Mislim, jer postoji to, jer već to neko radi, ili ja sam sad u fazi da razmišljam o tome, međutim kako bi moje dijete bilo jedino koje bi nosilo kacigu, onda ga ne želim činiti crnom ovcom. Ali nekako onako, mislim, izgleda dosta zaštitnički. Ali ti jesi, stvarno si pokušao zaštititi svoju djevojčicu, ali meni dijete uredno padalo, Lovro uvijek je lupao čelom o beton kad bih ja bila iza njega, to su sekunde. Jesu djeca vaša ko robokapovi izgledala? Da, ne, nisu, ali recimo što možeš napraviti kad ti dijete padne? Dakle, ja mislim da mi je 2 put mali pao s kreveta. Imam malo iskustvo. Nije ugodan trenutak, pogotovo kad vidiš prvi put što se dešava. No, općenito u biti kad djeca padaju, treba ostati smiren, prva stvar, i čak ga pustiti. Meni se desilo, mali mi je pao među jastuke, dobro, uvijek naravno osiguraš, ali pao je, izgledao je da je gotovo, nije se mogao pomaknuti, ništa. Prestrašio sam se do boli, ali sam ostao smiren i pustio sam sekundu. I unutar te sekunde ja sam vidio da taj mali ima 8 mjeseci, da se on bori. Nije zvao u pomoć, on se bori, ja sam ga pustio da se bori. Možda zato što ne zna govoriti? Ne, plaćam i imaju oni svoju komunikaciju. Bili smo na kampu, padao je puno puta. I što bi radio? Mi bi ga uvijek pokazali što se desilo i mi smo sami počeli padati. Da vidi, to je bilo jedan lijep igrokaz za susjede, ali mi smo sami padali. Vjerujem kao obitelj Padavičara. Padavičara. Njemu je to bilo kako to izgleda. Pa nije problem. Ne, ali ja nešto drugo. Ovdje mi je tata, dakle, tata,
Iz pera tate. Iz pera tate, joj Bože. Iz pera tate, ne samo da ste tata sa visokom stručnom tata spremom, imate brojne savjete, empirijski provjerene, jeste i vi sad već malo ljubomorni, Miljenko, koliko Ognjen zna? Ne, ja upravo razmišljam o ovoj dobroj start-up poslovnoj ideji gospodina Stankovića. To bi moglo napraviti neki zajednički projekt. Ne. Mislite Kaciga? Pozicionirani novinar, pa svi ga gledaju uvijek nedjeljom, ne u koliko on, u 1, tak nešto? 1:15. Da, 1:15. Pa on bi to mogao profurati na televiziji, pa mi napraviti taj projekt i prodat. Halo, Miljenko, sad ću vas baciti vam, pa i sad ste na televiziji, znate koji mi gledanosti imamo, halo. Ognjene, vi ste napravili za svog Vilima čak i slikovnicu. Brat, iskreno rečeno, nije to bilo namijenjeno njemu. On dobio puno priče, da pače puno mu pričam, ali to je napravljeno više ostvarivanje jednog sna dječačkog da se osnuje slikovnica, da se napravi slikovnica. Vaš dječački san je bio... Pa vaš dječački san da vi budete mama. Ne, moj dječački san je bio baš da budem najbolji tata što mogu biti. Da, ja se sjećam kad sam bio mali, sa 6 godina, bio sam ljut kako su roditelji, neću reći glupi, ali puni nerazumijevanja prema mladima. Bio sam baš ogorčen, zato što sam vidio što se dešava, da nemaju senzibilitet za to. I pitao sam baku, sav ljut, bijesan, baka, zašto? Imao sam prekrasnu baku i tatu što se tiče razumijevanja djece. Kažem, kako to da su ti stari tako puni nerazumijevanja, a odrasli su, trebali bi imati mudrost. I onda mi je baka, mudra žena, rekla, dobro, istina je, svijet je kakav je, ali što ti možeš napraviti vezano za to? A ja sam imao 6 godina. Kažem, što? Ovako, oči velik. Baka kaže, kada ti postaneš tata, budi najbolji tata što možeš biti i razumi djecu. I to je to. Ovakav tata će raznježiti svaku mamu koja nije u nužnom srodstvu s vama. Naravno, hvala našim očevima Jurice, tebi, Tomislave, Aco, Miljenko i Ognjene. Sjajni ste očevi, nadam se da nećete biti ograničenog vijeka trajanja i da će, kako ste vi rekli, vaša djeca kad odrastu imati odličan obrazac i reći će bili ste sjajni roditelji i sjajni tate. Hvala vam. Dakle, ako one kacige prođu, onda će proći zahvaljujući našoj emisiji. Hvala, Aco. Pozdrav svima, vidimo se.